Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kajing temu jong ka sorkar ban lilam no ya ka Office Conservation Training Institute Bernihat. Kala ya kendo mau jing thot hadien baka New Trap Integrated Territorial Organization kala penpau ya kajing persya jur. Hagaba hapo kajing yalam jong uba Shania S. Nongrum, President ka Hito Ribhoi District. Kila lej ban ya kendo ya u Zenedik D. Shira, Director jong ka Directorate of Soil and Water Conservation Halashumier. Hagani kajing ya kendo ka hito kala IT da ka dorkhas ban penpau kajing persyajur halor kajing temu ban penkenriak no ya ka CTI ka badon ha Bernihat ban penkelano sya ka industrial infrastructure. Haba keren bat kilat patai kubor uba Shania S. Nongrum uba dairu u Vice President jonga hito Sengkemie ula ong ba director ula penpau ba dan jingtip halor kani jing temu ban lilam ya kani jaka ka bahek hadu nyopu hektar syaga company ban penkela syaga industrial area haga kerteng jongga roy kapar sini jongga sautruk banai bakhatwe arjar sau ni na kaliang jongga hitu central body ban ribhoi hiru ni na yok bawan kedu director jongga Soil and Water Conservation Department Government of Meghalaya hangni halau chumer ngilwan bu mendaga step yang ka kot habdei ba kajing persyak kajung ni ka objection kajongi hakaban maka jing temu jong ka sarkar kalong ya kaban IT no ya ketika CTI office kabadan po berni ban penkela no ikakum ki industrial area ne nak taka industrial infrastructure ki ong bahaga kerteng jong development. Kena kalian jungi ngiliyok ban kendu director jong ngiliyok office hang ni Shillong ngiliyok ban keren ni ong bakabas pensnum sui yangi keseng galong buat director umtip usu ong bangai su yok sngau tenrei ka kapapen lengo yangi keseng galong ba ngiliyok kejing pentip kejing ujor nagi bebun ki balang wat kinong trei kemudian hapok jong ngiliyok office bikila tip kena baong ba ke government kan han overno ia ketika jaka ka bron hangte nagbenta ka for development purpose ki ong lembah ki industrial tinda kaliang jungi gaseng ngi lap bu ya kajing persya bat ka bapet phela susu ngi gaseng galong ba ka government kala sinari komiti ki beper ka bangitip kum ka komiti ki bawan ban ki komiti ki ban penbah penbek ya kajing bah jung environment ka baong ka The Committee on Environment of the Meghalaya Legislative Assembly is a committee that ensure industrial activities do not harm the environment. Kajing sina jong ki committee prepare kabaki the appoint the chairman prepare. Ke intention jong ki pat kadon da salendat kabalong kumno ya kaban penman saw ya ka may maryang kumbalong mentahi kamtam ngi hapori boy ni lolong kiba software haduk kata-kata babalai kalau jong hikmat filas IOI ba kajing don jong ki industri hapok kata katan kalawan rak sibon ni kajing jong kinong sonong badru ladai ya kata kajaka kimut ban penlong industrial area kamut kan kata ya gemai maryang ke benengkong kajing internet jong gemai maryang kisim kidok ke bedan hang tu kinong song bat kamtam hagane kejuk kebangi im ngelai ba kejing roy bat kejing bon jong jingpang ki bahar kong katadam ke bami itu ke office nani kitu ki karkhana ki don hate ki area kamtam kitu ki basak le hite ki jaka kejing pai ki jungi ki bri ngi ku ba ilatan mensim nani ban ring mensim tang na katadam sudah government kemut dai tang bakam ai sak industrial area hite ki jaka ke badan new per hektar ka ba Dakawe kejing temuru kemut ban penkerja ya ketika office Shillong. Kalau long kawe na kejing penduk gedong ke bakrau ya gedong ke tain ribhoi. Namar ba. What iki office ke bompat don. Ni na kaliang jong kisang bat kinong yalam jong gedong ke tain ribhoi hiru ba
ngidang kuat bagi government gadang wanra ya kiwi pi office na benta hajak lagat hal kadong ketan juga tem riboy kan mon ra ru ya kejing yok kami jam jong ikun samla jong kebri nyau trep ru kam tam Henry Pause ke sorkar kadon pada jing temu kowe ban pen kerja no ya kata jaka sa kowe jaka tenak kaliang jongi ni persyak jur ya kanika jing temu jong ke sorkar ya ban pen kerja ya ketika office bat bro kejing pen kerja kata office haduk mentah kalong kabagi sai kejing temu jong ke sorkar kalong ya keban di daki hajar pokrur ya ketika jaka saki company tenak kaliang jong ke seng hingi persyak jur kanika senjam baka sorkar kalsim lada ka sorkar kampen sange nakaliang jong kaseng naduk na district hadu ka central body ngin sa song perkat bat ngin sistem pat agi wigi senjam ki bakam teng nakaliang jong director ong ba hanga hismet ngasuya sngo ki supa banum banlang ya ki jingdon jong kibrio kiba kino gide kibrio kiba la appoint da ka MPSC bat katlo kibrio ki bala su appoint daga district selection committee na po riba district tanah kaliang jongi ya kata ke department muntip akai ke bakile Henry ke intention ke jingi kelong ngin persya bait ya ke jing hanover ya ketika jaka sa ke company bat ke jingpen kan ria ya ke CTI office nari boy seki wei pat ke jing jaka po jong ke jela ke polisi nyautra tanah kaliang jongi ngilaong ya director ba nakaliang juga hitohi ngin persya ya ke kam bat lada kinya seprang ngiru ngin simpa dewi senjam lang ba karay jong kasang ni para to ka haduk menta na kaliang jong ngi lasot e ka information lang ba director ong ba ya company ngim patip haduk menta tingin salai kendo sa ki commissioner secretary but what so minister ba di in charge of the department bangin bu ya ka jing persya ba bangin ni karan ka ke ban yo anong na benta ikun samla kam tambat gadong kathan kumulong menta ngi iba ka jing julor jong ka may marang haduk kata-kata but kabu jing ma ya gadong kathan ru lada kiwan ban bu da ka industri la gino ki thar khana gi bahe ha ka te tham ka dong ka than ji phai ki jong ni ba kadai haber ni kadai ka CTI hen to ka jaka ka jing he ka ba ka sarkar ka mut ban ai wai le ne bandi sa jaka ka de saka company ka de new par haktar kat kum information ka bangiyo lam leng ba u director jong ka department